Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Li apak. Han lish holomil gatzol bal chiruli gudanain. Ut toshik hanakwan sali capítulo 22, versículo 9, sali versículo 20, rele gatzol bal chiruli gudanain. Ut yokochi atinak chirish hun li apak, li ke banu greheb, li kuip tep, ut yi toktep chik, li ke kanak sa khayal relep sak shpanep, li elep tep, rikin ki hachstep, li ke kanas sa khayal rokep sak Maya li karuke abak kui. Kaya kretal. Li katsol bal na sheke. Nakanakwan mo ko kekihek tareheb. Ebli ralach ka holep lak Israel. Li kwan kepchak sash khayal relep sak Ke kabaik ban chiruli honalain. Ebli ralalep lak Ruben, lak Gad, ut lak Manases. Ut ebli belep tep chik. Rikin ki hach li kwan kep sash khayal rokep sak De ke kabaik ebli ralach ka holep lak Israel. Kaut nak kesh kaba ije hokain joko chish kebal retal nakwan hun li chakilal hun li abak sash kaba hun li nan lep li keshpanu eb li kuip tep li kesuk salish naheb chirish li pletik li keshpanu roch benep li relach ka holach Israel li ke kana kumpakal na atina ka kuip chirish hun chik li atin chish huni lep li shteba lep li relach ka holach Israel chan kesh otubri beb ut kesh yenak te shik chikyalok rikinep li hun tep chik li kwankep sash khayal relep sa ut parkwan li chakkilalaan sa ebli versículo in ne keshyenak li kwankep arin humpakal sash khayal relep sa keshyib hun li artal chanchan nakwi rilbal li artal li kwankaran salinajeh parkwi ne keshik chilo oning par salish mue pali qagwa Dios nakanaw naksaeb chak likutanaan moko ne ke ruta chke chinkilish makiheb ho ne ke rahaan Kanawakah kui nak muko yalak anita na ruchik atok li macheh uchishye chingil chiruli qagwa Dios kaheb kui eblah lebi li kwan sashbene shpanunkilik angelaan kui hunak chik tishchik rishpanunkil li na lebain haan moko chiruta chik li qagwa Dios ut moko usta chik li yojish panunkil yojik chimahekwank ut yojik chisqtanankil li qagwa Dios haana an li esili ke rabi ebli lepteb juntesal Keshkoshlanaq yokep chisqtanan kili qagwa Dios rikin li artalain uchpanaq ebli kuiptepain inga keshye karuaj li artali keshkwaklesi ebli juntesal keshkoshlanaq remayehak chiru halanil Dios utjokanaq keshutubri beb kechajko keshkubru yokep utopletiq rikene ebli qaslqitsin li shekanak chaqumpakal chanke ut akhil saqal rush tuqubankil ruli chajkilalain abanan Kuito suqiq bayak chishbeh nak eblach Israel keshtok linima Jordan nak keretal nak ke taklagah kui chishkwaglesinggil juntu chipek ho hun loklach etalil nak haneb ke numeg kumpak linima Jordan sa libe chaqiru ho nak lishchukwa ke numeg kui chak sa chaqi sa shki likaqipalaw shban liqaqwa chirulach Moises Hokanak karubiach eli artali keshjib ebli kuip teb ut yi hachsteb reheb li ralash kahol lach Manases chireli nima Jordan shpanak inga ke patsokre lach Josue lach Eleazar manak ebli neke kamok besa syanke ebli teb hontesal inga ke ruchish taubalru karuli kikulman karin Hokanak keshkoshlanak kwankep sakunak chakilal ut ok brachrechi pletik chiri bilebrib ebli ralash kahol lach Israel Li akhil runak takatawru arin haanain. Nakhanep keshkoshla, kyalak karu, chirish li artal li keshkwaklesi li ralach kaholak Israel, humpakal. Uta inhun li hultikang chokakwe ut chokwe anakwan. Li kakwa Jesus kishechak saliratin. Lucas 6:37. Meshrakok atin, utinka tarakmak atin sa eben. Hukanakwi nashcheke Juan 7:24. Meshrakok atin yalchanru nekeril chan. Ut El apóstol Pablo nashtiaqui salihu 1 de Corintios 4:5. Hokanak mishrakok atin chimahish ehil tohretal tol elq liqaqwa. Li rakok atin mokoshakshota saqaben chimukosash benep le juntesal. Chirishep le qasli qitsin kwahun li Dios li natzilok rishchish junil. Utmarian chalto kanak sa shutan kwila oto okchish kebal kyalaqqa chirish li qasli qitsin kwi maak anaqanaw chirish li karuyo chibanumank.
Kuanak halan nakilao ut halan li yochi banumang. Hanain li chakilal li kaishtaw li ralash kaholak Israel li ahel rush tukubangkil kuchikru. Kuanak lao sa humpat no korakok atin chirish li nakabi li nakil chimpa nakanaw tsakal chanru yochi kulmang hunak li nalep. Li kakwa nas cheke nak inga to rakok atin re nak inga akwi tarakek atin sa kaben. Ahultikak nak saruk hun li Dios kuan li shuam chishunil. Li kakyom li kabaduhom nashnaw chishunil. Handa siya klitateng angke chikwang sa usilal rikine chishunilep li kakomon. Banti siya ko nak sinagos bini sa li kagangelain nagat ko bini sa hunchik li kagangel.